mala family re kwani yeshu aner mala wo kondial wan dial ta kontenere ron wang re changdar re war kanere tyang an nyumorun tina ka Canada aliak te ko den chokon chop changame chilo dantes ka kono ko katan chokon yop chokon bot keje re ngi jaman ta konten ka sabad school lesanan barodin malad jen go poda kane tin ngat chana riet mala riet tat kaloj riet gawlong chana kaling ti chi kono kot kon pot keke chaka kam nial ga tukan mana kon ko wodi kon nyut ni dialen chinen dialat ka kwi kwani yeshu karaso kuja mo ta kon ka chang en bakelian ki Friday la changa wal diech ka pai wal kelan ta konten memory tax dan Again John 20:29 kane 20 John choko jandaro bad jare wida bangwan kana bad jandaro lade jen go shu yechu jijogi ngada ko shanen apuch poda kane tin ngaska akananen kana riat palalar liak taga jekwan go poin madorare dungduni syang kulda chilo ko tes ko chikopot chiko yop wadin chitiga me kam ko re changa me wara kwai lo adu kana paladu ka kaduar ko chilo ko tes re pune dial ten podo ko ka kam ko mesta ka ko de ge cham re nini dial ko da alia ga ta ji bot ko charu karwa en go de ke liang ka de ge nin wadin ko di ri jawda kam nial no roi do karwa do wadin bos ko chat ka man go loy do je kam no ko liang morong kam no ko palpin ko benemer ba chobre lo ni ko melede ko ki maladi wadin re ni ko ni chang alyak teji ki chode chokor medit amen gwa chat ka men chokona leng o changan bakalian ta kon ka summary ka tendialan channeling re nini dan de ten chowo ne ga changan yam amane changan wale chana riet tungwan to go along chana kaling tiam ko kon jingada ten chide nendi alat ka ku kwani yeshu karaso chalat kon ngo re tungni roine ten go ten cha gore jon te ga ne tungwan te charwai kwidien ka kwinene dien ke yeshu karaso chiga taga chobloi metok kan go jen arwadal jana masaya jana kan ka lwel wimon ka te ga ne bo ti cha tiga ne ti cha lat bo ti cha ti ta ke dio ti cha lat kon o gor ku do ban ta ka choblo ai ka ban ta ka ngi ka ba kon ngi bo ko da kon jale de kon e dia la jingada da kon gor chuk jingada ki da kon gor chuk ne ne tin tel ngat e jen mi nyal ka kon ki nyot ka kon ne dia la jingada amane ne dia lan kan ngaba tin chinga den cha ta ke dio ku je mo cha kon nyodu tiga ne to goal tengat ti ta ngai ngwana bo ti chirwai ko kwina ne yeshu karaso ro jen anga ka changan kelian cha ko loch jok ka gwandan ki gwandan dan ne Abraham loch ko kon jok ko kwi ko bana min chalat ko kwi yeshu karaso en wo jen lol duere ki akan ki jarwa dal e chiben ko kwiran bana jeleling cha chikonyal ki yeshu karaso charo da nyot Abraham me charo nyot Abraham cha Abraham cho ta ta loy midit ken nuk kamen cha lar je konyal cha jogo je rodo gwa da titin an te ga wan ba kamji ba je wo jaga dor midit ko gon ba win mon ba ja pot ke ji cho Abraham cho ta ta loy midit long cho ta nuk ke je cho ra je na kel chat karwai kot me cha wa cho la wa joj bon go cha ta ga gat chwale jok po akon yalen go kamna ga du men kel karwade kana Abraham kan ta ka ngang nom ko gade kulu ngun jin kon yal cho na gon go bagade be jetup mane me cha jo jin go me chika wo re doar chu radel we luel gada cho we luel ai dak munyo jin go bradero ma kareso mala luel duere jen baban ka kwiran baran balwel re duda ki re let e chiran watan
chu Abraham chu ta ka ta lo an medi de long chu janga jen go bi ye chu kara so jen baban ka kwi duere je won mondial chu Abraham chu goron go dare chang amo dare nen ame ye chu kara so lat je ki che nyot je chu ta ka ta lo an medi cha Abraham nga jen go ye chu jen luel duere ki jen akan won mon ka jen kwala ladon go bodor won mondial pot ka ji cha kon pot ke ye chu kara so ko che liu ko kwi duere won mondial men nyot ko kon go da kon jal chet ka gwanda na Abraham kie kon ideal la jinga da tin chwal ka kwa Abraham da kon jal chet ka gwanda ondan na Abraham en wala chwal ka kon e kwa Abraham ka kwinga da de ko wocha na mangat na ka kel men tan nyam de men biban mala luel duere ni Yesu kara son bangun ka kwi duere wen mondial yo ko kon go da kon jal chet ka gwandan re changen kelen changara ode charwa nana meri cha je nyogo lat ko kon je kon ki cha kon nyogo nung meri ko bana rwa nana men chalat bo ko kwi Yesu kara so bana janga jen go tangu chalado charga men cha kon nyot rwa nana gwanda na Abraham meri che Yesu kara so nga jen go jen ajara men pal na duar kien ki jen kan en bina ban kare duar kien chumere chota kata loa me che Yesu kara so je nga jen go jen pal duar no go konel chota kata loa me dit ka me chalet ka je me chalet ka tede chumere ta kata loa je choje charan go re kwang ni ka ngume de kam kanda chumere chwo kwa ka dial gwi ka choje jegan go teke liet ke teke wal meta ka ngwen mu go along re kwang ni ka te ka yu tu ngwan men dinu kuk de chogoron go be jeto kos da kata loa de ka wo cha janga jen go ye choje la kano ka jala luel mo jen janga pal duar ka tangwan chumere cho liet choje nanga kana ta ka dier ka je choje yir chung ni kwani Yesu kara so amene me tana dore duel ngwa mo roi na cha kon nung ne dial te tere gwada mo ta Simon tin awo cho roi ka loy de gwi jen go chimere de ronga ngwa mo ko jaram ram ta ka duar bat chimere cho nga jen go Yesu jen raman pal duar na dial ka kana ta ke de ke kana ta ka dot ka te dial te lat ke cho goro mala thok en wo be yiwa ka je cho meri cho kwara cho yir cho mar tas kalwa noka kamen chalet ka je cho ka pan ka cho kwara cho ka chot bo ka merke kene miemke minyu je meri charot bala mun mitik ajen kula ta ko dare liya nang ka dare ri dial te chalat bo dare kapal e cha ka derit ko wodi ngaja men chalet ka je kara so puch en wo Yesu jana luel duere jana pal duere ajana ngor ko konan wale en wo me chane Yesu kara so ngaja wo kandan men chalet ko kon wo bana je yigor che kon be ling na rwai na nap tenda kon discourage en wo chi kon Yesu da nen wo jen arame chi duar kon palaka chi meri che mojen go ane jen jak ko wo chuanga jen wo masai ja luere ka gan bok tu gore je banong na men chalet ka kana la dier ke rwai na da chang le ku dira me jek ajenen gor ko konon wale da ko rotu bala mu mitik chet ka men che meri choro da tip ala mu mitik ka chang andi odien cha nen pilot mi kan gor pin cha ja balat nen pilot ma kan gor pin pilot de jarame pot ke Yesu kara so jas katade jarame la kwar ka kwa da dan yen te ka lwang mdi de wo da la ra me cha bo pot kara me ba ja pot bat ko kwi ko mi dieri ke nyen ta ka dieri ke lyak nat de re ji pin la tu ko che pilot thok net pin ko kwi ko ba ja kam nial anat ke na goro ba ja kam nial nga akot che Yesu kara so nga jen wo jen tele jadwar amani shiak da boy chata ka ngich mi cha nyot je ki cha lat je konyal ko ora me tele jadwar chu shiak de jo ga tele mele de ka je bat chu ngut bo ka me pala thok ebe Yesu kara so ba je kwalit
ka kwi ko ba ja kam nia la nas ke ba ja go la kwor ma gwa ki ga nuk da ka kwa wai mon men gor ka ko na wo chi kon thok chi kon be net pin ki chi kon be lwel ka ka gor kwoni ye chun go bana thok da yiglat chet ka gwade a chang ba ko lok bo ne dial yang bu kran chon ko wade chang be je chup amane lia men kula ta ka ne tin dial la jinga da tin chiro din tup ko woda ka liu ri tuka wa chang len ko le liu ri tuka ka to ko ta kon tin gwai chi ko na balwel ka ka chet ka men kan pilot kana thok la gwade changa jin wo thok bat kene goron go pajala cha goro ko dana go dara to ko kon e la jinga da eron mi chet kene me ka changen ngwandian cha kon ben nyos nin Thomas ke Thomas chata ka nin mediu ki chata ka ngat mita ke deu ke kwani ye chura ja maladen go jen baro da jailis ba janak ba ja ko mun ka nin dan diok ka baro da jailis me chi ye chu kara soro da jailis chu kan mane me cha pal ka chicken kwag da wo gul talaje me ja pal ka chu kana banon ka malat ka jene ideal te la jak ta tomatin me cha lat ke ni wo chi ye chu kara soro je ka wa chena da man ngat aneme cha tet ka bole ke chu watin cha yat cha kanen chu ye chu kara so pal ka kare duel ka chu gi jon wa mal ta ka ye ko wuchi jak chi ko rodien dol gwaskel anyok bo jak chi redien cha te leg kata e chi dot ka ke ta e gwikene kane ideal te la jowet anyok bo goro bo Thomas baba ta ka shop loach me chi Thomas me chi ko ni Yesu nen ka chi Yesu jon go Thomas tatkatin ka bola nen chu ro da yor pin chung ne kwa ni Yesu chu Yesu kara so tal ngada da chu jangach ka chu janen dung no chu Yesu kara so ba chu ta ka palla ka kana kai loach chu ngas Thomas chu ja ka ja bume enyok amane me chi Thomas charwai no kot chakalat ka bom loach medit ka ngade ka men chalet ka ja ko ni Yesu te liure kwa ni Yesu kara so men goro ko na wo chi kon meta ke dio ka malat ka kon wo rwai no kot diality ka thok men chalat me chi tuok men de tinan wala amane men buban kan dial ka thok cha goro bo kon ta ke dio re ngada dan abana goro da kon nyunen bana ngat chat ka gwanda na Abraham bana ngat chat ke Mary ajenen gor ka kon etiti to chi ngadan cha beta ke dio chi kon bo gor nyuni chi kon bo gor tin bo kon ganen chi kon bo gor da kon la de e moja ka duwor mi de Yesu kara so de ko la ngat ka je to bana jangana ka kelo woriet kon yal ken ka tuo ka wasken ka changan dien cha kon ban nyot nendan ki tiem ko kon nendan ke Yesu kon etiti te right day ho nendan de kula ngon wala nendan ka kariet pot ke kariet kwani Yesu titi te cha gor ni ko guk te cha gor ko kwanda ondan te cha gor jak te lat ko konan wale ajela nendana ta kon kenin mugwa meta ko chob luwan mugwa ko chingwana de aro la niam dan te chana ngach ka chana ling anyo kon e ti ta kon ka bang ti dit ko wo chana ma lat pin ko kwidan ko kwi ko bana ta ko chob luwan murung ka te chiro de lat ke jok amane te la ro de nan wale manetin beban charo ja ma gwar pin cher ga men chala de ri ni ko ne ala no gwar ka pin ga kwi ni jadan wala ta kon ka bang ti dit ko cha jo me cha bain kon kwen dan ka ke bi ye kot
ba kon moy ka chob loy mo gwa bana nin Yesu kara so mo gwa ma tok bana jalat anyok bo kon cha kon kam right kot enta ka Matthew 24 nyu de ja kon ka gwa da ta continent ta me ngunu le ro dena ngunu le ro dena me chi Yesu kara so la no ko kinin guda te te ngwande ba to bo ta tin bi jwa ta tin bi kore bi ga ta tin le ka ro dena ta me kon ta kon kanen ma tok minyu da kon ngo gwa da ta continent pa nyante le te dia le cha gwar pin e Yesu kara so lat ka ro den te dia le chro dia lat chi ka ro dia lat che kon ngach ki ngat kon ngo jen atok ka ngat le de ye kot ko kon na mo kon ta kon kenen mo gwa mrong ka kon je bang ne dit kon e ti ko cha ngwane dial ja ka tek long ko kuidan ko da kon ta ka chob lo ai mo gwa che kon yal do ra me ma ta kon tin che kon yal pa ga me ma ta kon tin gwa da me ma ta kon tin cho je nen ka cho je goro be ri dial te mat ka ba ga lat kwat kel ka kwi ko bana ta ka chob lo ai mo gwa din danan wale tok ka kwi Yesu kara so ka men chalet ka kon ko che liu cha ja dap che liu ko kwi dan ka chara je lis ka balun jo ko kwi dan je din danan mo bi Yesu balun jo ka kwi dan an wala ta kon ka changan ba kalen rep ka kon nyamandan kie me chu konyal kwai loa de nyod je ko darang hat kie roi nana dare la latbo ka kwi Yesu kara so ka tindi alan cha lat re ni konyal ta ko rep kwa da me ka bogon gori diale je anyok po ka Patrick and Prophet 545 hawaka 555 ka bogon gori diale je 624 jan bana raja makwentana men charip kon ka kwi Thomas lade jen wo chu Thomas ro yor pin chung ni ye chu we kwara ka kozda chu ye chu nge da nok dung do telang te chatel nga da de ngach Thomas nge de ko shianen poza kane ten ngas ka akana nen de ngas Thomas loy kare so jaga tet along mi cheta ka ngat ka rawani nana kan mane gurwin mon cha Thomas an wale e telara mekel meda kan ta ka ngat ko woni ideal tin je karaso be kana de lat karwai nana nene to kon janan cha lo kon na me ki cha lat kon ko kwi Thomas amen cha goro nyamandan ke men cha nyoda kunel awo Thomas poinde me chi Yesu ban ka kare duel chu Thomas rode yor pinchong ni kwani Yesu chole je kwara ka kozda tu Yesu nok nuno chu ngat de wo Thomas chu jangat ki tel ngada de ke kule je ko Thomas jin ngada ko chanen che lat kono wo poda ka ne dial ten ngas ka kanen che lat kono wo de loy karat so dare te along mi chi Thomas che ta ngat ke riet nena kan mane dial tin cha lade to kwi Yesu karaso en go chi Yesu ro de je ta kula laden go win monan wala gure che Thomas de me ta kula woni dial chet ke to tala ramada ta ngat ka kanta ka tala ramada ta ngat kamen cha lade Yesu karaso mi gwor ga ne che Thomas do larje no
bangat eti ka duwar mi chiro da nyudan go karaso jana kan chitim wan chikana nyudan wo yi chu kan riet kon nyud kane en wo yi chu karaso jana kan ka tok chaban ka chaja nak ka kuidwere wi mondial cha kula laran wo ko ni dial din jaga karaso bekana di lat karwany nene tin kong entame rwaja lat kon entame lat ko rwajan cha la da jak men cha la da gok cha la da kwanda onda na Abraham kangat bana rwany nene na mo bana yik lat ka bata ka chob loy ko kon chima wo gor kon o e ka ngu kujele nyodo riet ko point kien nyos kanen wo tok ko tela rwany mudete tin ne ka gwa da kwit kona ma kada kona ben jagan tame ni nyod ye wo na me tok cha wane diale la jinga da ten ngat ka karaso be ka rwany nene dien yik lat ka rwany nene nen to kokien en wo ye chu karaso chi malat ka kona no kan cha janak cha ben bana ji yik lat cha ja agwar janan kula ta ka to ma den cha nyos kon e ja kel re jang ne te pita tin te ja ka dial ta kan tin lat ko rwai en chikana ladan wala rwai nene dien tok bana ji yik lat cha lat bon go ni to ngwan tin chiro kam diu kalari enen wo eni mi chaka ta ka news mi chat ke dung Thomas chicken bangat kane ti chat ke ta wa chicken bangat ne ti liep ko ni nyun mi chat ke news Thomas wa chicken bangat kan kana ngajin go chita na kan ke nyu no koro dung do wo ateleng na me awa kan kana ngajin go chita na kan ke nyu no koro dung do ka tilan ka titin cha gwar pin tilan nyu ne en men chi ye chu kara solat ne tungwan tin chat ke Thomas liep ko na wo ka tin dial tin de do shiga dilwaj bimajak shiga dilwaj dien bimajak kamen gor kanen wo da tuwo kada kan kula ngat kaje gor kono wo bana kan ngatin wo ka tok shigaralat cha gor ma banen cha Abraham ngat kamen tan niamde angot kanen nen ka kanen na ngajin wo ngo to jangat men gor ko bana nganaje shima wo bana la lara ka ngude te dimo ngula nyudo medero kula nyud riet ko pankien nyud kanen go ka tok anyun ngu ka magor kon ka cha kon kam rai ko awane ti chet ke ti magor keneje gor kene nyuni kan chikana be man je ka dilo idea nan gor keneje cha wa ka lawana ken ka bum ka tel ngada ka tin charo ngie ka gwech wana tin chul ka gwar ke kwak kia ka gwar kien kene kwak gui kene millet kene ken peace kene kwai diwa ka bi nger ne diw tawa ken peace kene kwai diwa ka bi nger ne diw ajar ya ganeme ko wo mo gor ko ni nyuni awamen peace ken tame e kwa diwa ka ba nger diw ka gwadan tana ngat kana bom loaj kelot ka benete ngwan jangnaro atel ta loaj benete ngwan jangnaro atel tas loaj kana ngat chawo ka gwadan ala gwada jaga me bentene jentina ngat kana bom loaj jen wata kelot ka gwada me ban mu wana ado ta ke de ogor ko ni nyuni awata le mbe kene jak men be kene jak anta ngu be ka jang ni dewo be ka ngere dewo ajen be kene jak kwa jala lat ko no da kon ngata tel dewo che kon da gor nyuni ten bananen
ene go bana kare so bana jakula ngata ala gwada ta kontina gwada njaka mo kono ta ke dew bana yecho kara so nen bere poare kan dew dana me jenen be kono ban nger bat chom ko kono long ko ni yecho ko da konta ngat ke re dial tin channeling tin cha kam kon tin cha ban kon tin mie ko kon ga ngi ga kon ga ken wale shi kan ta ga chaban yecho kara so chliu ko kuidan chara je ko bulunjok ko kuidan tala madodien mi chidot gola e jenen gur ke bana ngat cha kon moy ke tin na gwa da me meda kon ti kel wada kon chu gwich chan che ko la ware ka ten ko kien ke da kon ti jen ngwan den ke men cha gor kare den ngwan den da kon man gwich cha laran go ti jen yam angu la da mudit ka ngada Abraham kane Thomas angu chub loy dana ka lang den chana ngada Abraham chana jeling chana ngas Thomas chana jeling ta ngada Abraham kane Thomas ta ka kadak ala Abraham changane je kere den cha lara kot yu nok Abraham chingada benta ke dew cha la de kot ka cha bala de bogan man me cha to wok but kana ngat chola ban ngat ka ngadan rawde ko chi yechu karaso charo da nyodye gen chu ko ban ta ka choblo waja a wo chi kot ta ka kai lo ai ken nuk yechu karaso ejen mi chwa ngada chwa ko ban nyoga jaga ja wo bume anyok bo chom ko kona tamen go en ngada na la tele jaga kon ko bum yechu karaso mungmut kon kami jel kon wo kon ka wonyam re ngada ka tongi yechu karaso la kona pen re ka tidial chomo kon siang ka janan kwala lar konon go mun ngut ti ko je lewaj angoda kana na gak ngan na kodan ki ngan na kandan angut kan gwada managa bataga kwai loy ko kon ke da kon wonyam kodan ngastomet kana Abraham ta ke da Abraham rien ngat akana min tanyam na nen ci tomet ta ke dew kariya den ngwan den ki ti ngwan den jen gora de chuban kwen kon kada kon na chugak ala kata kodan chawo gwi rwai go go tin chalat ka Daniel chapter 2 kana chapter 7 a chang men tin chang ka gwad yesu ka ken chuk dang raw ti ka ba to go to nindi ta ka kon to wale ka bang to go to tedi tin ta ka kon en wale chika ta ne te wal kenen rwani go go ti wakalat kana do udub dial tin de ngat neke awar wani go go ti lat kan dub dial kana rwani dial tin de ngat neke lat kan ke ta kon nyos Daniel chapter 2 kana chapter 7 en wale ta kon ka bang te dit along ti chita ka ne te kon bang tungwan mi kon wa gwi kon cha kon podo kot ka dub dial to gol cha riet ko cha ka lat gwas kel ko ban ta ka shoblo ay mo go amrong cha kon ban put ko bang tungwan to gol ti chi wi mon cha ta ka ke da kon ta ka shoblo ay mrong re ka tin dialen cha lat kon talaga ka ne te wal bat chi ka ta ka kon ne te kon kan tuk ngada ki kan tuk right kot ko ba right kot ko lo kun gwat kel ki bo kot ko lo right ke en wale cha kam ko la te tak tiak te yi kot te let along ko kuidan ko bana ta ka choblo ay ku mo ala ga ta ko dan en china mari ala ka kuidan ko dan dier ko kon chi lo dan te darong kwar mala pot kon ka rep kon re ka tin dialen channeling be kwar mala ba ko piet lo dan ka do banda kon ling ke ko dana ta poin bana riet pala bana ji cholar poin ken lus kaleta dalwa halo ke je wi kwam kwara do nyok baba
chilo ko te zere ne dialen chi ko bos ka ke pin na kare lo ni ko gwaden ka wach ke ka long do chet ka charo karwa ke chodi shu kwar medit amen